Hakaway ka Jingjia Aksiden hapden ka Scooty berkatrok. Kaway ka Samla kala Khlad no hakate ka Jingjia. Hani ka Jingjia Aksiden kelaja hani ka sngi han National Highway 06 hakithan Sumer Ribhoi District. Katkum ka Khubor balayo lum layo jingtip bakani ka Samla bala Khlad kade ka basyong haka Scooty ML05 AC 2751 batla ummen kadba kidang ni banek thai hakithan nongpo bala tip terteng ya kani ka Samla kum karatina hanse atlas kata kadba ummen nanya Scooty uterteng u celestial hanse arku news nam kerta kibade na kashnong kamar Ribhoi District. Terkum ke Khubor balayo ojek tebru lakini kishibara kila syak selat hakawi katrok JK02 BS 0445 marjan kalat ng surok Western Bypass Hasumer. Hakani ke Jingjia unong nya jong ke Scooty ulam mensau malumala katba karetina hanse kala mensau jur batlara no marmar sya sning CHC hendrai ki doktor kila penbena bakala Khlad no na ki jing mensau ki bajur na ki benta jong ka kli. Na kaliang Khubor pulit ka yam hadir ka jing toket halor kani ka Jingjia kila IT no ya ka met ka basa jong kani ka lanot shiki bahyeng ban lepat ya ka jingle nyam pakhadu.